Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong sisya kajing sngawdo nong bat kajing du kabakrawi kipat ba anong rep. Bawat lakom kathan kadon ya sibon ki marep lani kiso kipay. Henry tang namar kajing bombyang ya kilenti kisengkin kibabon ki johor ki jhep kisukot tang basu ay ki merat bat ban suberen. Kani kalajia ya kathan nong tricep ngi. Kabadan hapo jang ka Mountain Road Civil Subdivision. Badya kanila panti kenaru da uba berbor yang tem Presiden kasenjok rang basnong nong tricep ngi habakren hakilat pathay kubor. Haduk menta yaki marap hi ngem la ban ponpoy haryang do watang haryang do. Habangi poy haryang do ngi sngo jaudut habaki thain na salang ki bala biang surok ki wandi juhur wandi jap haryang do. Nang ta habangi poy nong stoin ki thain mau ek ki badon ki lengkha ki jakarap ki wan pon poy bandi jing di chanong stoin. Hanrai na ka thain jongi jing sisangi don bon ki juhur ki jam ki sok ki pai. Dan namar bom don surok yo bomla ban bam hi ngi haban ay ki mrat ki mreng ki sniang hanrai ban pon poy se yo nang ne kador sikilo ki ken lai sautengka ban poy hareng do nda poy hareng do ki pan kador ka berit bha penong yang bangin subret ki marep mariang ki jongi nyimla ban pon poy se nasional. Shosho uba aryang tem ula ongru baha kathan nong tricep ngi lada omday na ka scheme MGNREGA ne ka jing trishis pas ngi lese om yok surok watang shipro haduk menta. Da kababurom kalong ba hakathan nong try hibar ko way lada omdan ka chis pas ngi nimyo surok wat sipuro te nismo sorong ya ka sarkar kami ka ba pentray kani ka chis pas ngi kaba penyo surok haman laki wat laka ka surok hendau makanaro ngila ayo yaki surok kiba citada artada si kilometer a kilometer nang tam dai tang kata yaki jakabam la ya la penyo deki footpath kunta terter te kani ka chispa sngi la ni ke MGNRGS kala yarap sibun bahai kinong kendong kijong